and I say loduna ni pere nyina be gu ka ho obi apesofo ni ye yensa tutu ngofo botom. I think this is a phenomenon that must stop. Oh yes, stop it. And ra anwumre na menya call. Ye mo police number so. Me try out to get ni name. Me so mo pedi di ma me. Ye mo number so. And ano permanent di. I'm so friend inspector. Mensa. Inspector Mensa. Yes. Ye mo number so. Ayo, I know Makoko police station. The Okwa on na. Is that good? Temtology na masa. We see for Mrana. Mo mama complain. Akwano mo car mo throw away. Waje mo saying. Now I hear what. By the time we do Kokko, no G Lord fair be me. But now obe balances is here. It's a good thing. There have been times, according to report, what KG are you for? Mate for no. Doma kotina counter back. Kujinam. I'm a driver for you cross or sweaty one inside. Omu budi pado. Renyo. Yeah, ni create am chere mai. Enti mo amu post for am so small sa kwano so. Busy we are not saying say yeah radical. But ade anu wutu say ni pass mercy bonin wadi no. Reverse everything. No. Take a kwan yi so. Ya be sere post for take kwan. Sanso na Tafo Mamponten. Etmetim Junction. Or the free Tafo. On crossover free Crowfrom. KJT to Crowfrom to Tafo. 4 miles. 4 miles to Etmetim Junction. Etmetim Junction to Meduma to Mamponten. Now what ya fair. Aden ya market say a day. Ni sika onya no de fa so obedi dwa okrom. Enti wonim say wo de passengers ni bi di nkoma. Omo prefer say ne nka mo de muntum na monye ne once. Na mi ntua na baako. Wo de fa be say ba bi am ko 3 series bi anka fatu so. Wo de fatum. Wo ba wie no watua extra. And unim mate for ne driver for. Omo ntua lorry fe. O da bi. Car ye makro pese ye de ne shebu. Obebo ho. Omo mpe lorry fe tua because omo nim say ne board. Oh, master wo ko krom no off bi. Because omo nim say ne board. But this is a nice initiative. Oh yeah. I expect that Ghana come on post for no so yemu. At least driver for no. Any responsible station masters I don't know. Most mun kaza jam drivers. Ye nyina no mu bu ye. O ma meka wo papa ka unua bi ka wo ba bi ka ho. See Pepe. And then I wo ti di ma bi anye because ko jawa si kwama mo. Ba bi am afu bi. School for nkra ya. Obi wa ye school nya kra e no ko school. E wo e bi ote anyinam but oba school e wo Santa Sechi oba bi say e bi kwa na ma mi di dwa okrom nti on ne ba. Yes. Sankwa ne omo musika na calculated o. Nti on ontimi mfo short bi. Omo gina line mu sa ankosi se e beba 9 pm na school ni akora. Ade atia no pa. Oba sorry 5 am no gina line mu onyanko fie because on oni short ni sika nto so sika ni bi. This is something bad and your drivers no right. Thank you Pepe Medas. So that is that. Nti posi for no why na mo yenhwe na yen sanitize ne makakra because that dey no senka ne mutum se dey kan a matum ba ko dey fa 5 Ghana tum kra na dey manfo ente so a ene e befa but edru ba bia wutimi tua 10 series difference. Come on, this is too huge. Enya nti Inspector Mensa, that is the name I got. Yeah, be time about ho na ye no be din ko. Mo why on that stretch. Mo amaka nso so mo fa ayi de no offense ne ayi chronom ne afrancho sa ho no nyina post for mo why a time mo say yes ade no ye sa kwa no say e be boba 5 o ko na ka ho aye den no a ene oboa ene o mbetwa di sesi ye kan yes driver for no ye ne mo na ye adwuma no pa ma bie na passengers etie but de mo ye no e mo yen e your man ye nyina ye kekere e mo what you say enti mo me admit we aye wunya abedum no wunya ka betum no ezu ntimi num no bia bi ka na passenger for ntie de ye ka no ati bia bi ka na passengers no wo mu ntie de ye ka no what you say no kra ne ye kan bi nua bo ma ben kra ne nko bo ma ben thank you very much mama jima ben e ne ye kro no but mo ye sre mo sa de ne de ehu cause obu ho a oba krom e be di ni dwawie kakra aka no ho de kofie obahu sa fe wan hwe ya je so frɛ ni nua ka che za akwasi ana ya fa 10 series be gina kwan no ho because sika aka no ho ne ka o de so de fraba no wonim se ba bia me koi e ye 5 Ghana cedis but anwumre no kwa no onu fie no atua ba 20 Ghana cedis ani e se ka dropping class en ka ne wonim sa no afa dropping kon ba pe ansan wadru anyway my enko yanim